Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, syukur saya nak kongsi dengan tuan-puan satu doa. Bila Nabi SAW Sahih Muslim, siapa baca doa ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ya Allah, bila kita baca doa je, baca doa ni, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, semua daripada Allah, kembali pada Allah. Allahumma ajurni, ganjarkan fi musibat atau musibah ni, wa akhlif li, gantikan khairan minha. Ummu Salamah, Nabi ajar doa ni, suami dia meninggal, dia baca doa ni dapat kahwin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia baca je doa ni dapat kahwin dengan Nabi. Abang saya hilang laptop, baca-baca doa ni dapat laptop baru. Isteri saya hilang handphone je. Dia kata, bang dah baca doa ni, bila dapat lepas dia baca doa tu dia dapat handphone baru. Tuan-tuan, kalau hilang apa-apa, baca doa ni, Allah janji beri pahala dan gantikan dengan sesuatu lebih baik. Saya tulis dalam buku doa kuning saya jual tu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, ganjar kata musibah, ganti lebih baik. Ummu Salamah dapat suami yang paling mulia, paling baik, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, hilang suami, hilang isteri, hilang anak-anak, memang tak ada ganti. Tapi Allah SWT janji beri pahala dan gantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Jadi tuan-puan, insyaAllah saya dekat airport Miri. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan dan hidayah. Kat sini dah siap jamak dah maghrib isyak ni. Mudah-mudahan jadi tuan-puan sekalian jemputlah sama-sama untuk kita buat kebaikan, buat dakwah mana-mana saja kita pergi. Dan insyaAllah prokit hujung tahun ni tuan-puan jemput daftar www.transformjiwa.com. Mudah-mudahan jadi sebab kebaikan hidayah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.